bayithinta qeda uhatabala yafana nezulu belifuna ukuduma kanti belingaqonde khona ukuduma kodwa belizimvunga ebiphakathi kwabamhlophe nabamnyama bethi abamnyama bathelela ikhanda yakhuza umhloli imbuzi eyinkomo kamusi yathi ngeke kuze kwenzeke lokho kuye kwaza amazama usigananda kazokufesa enkandla kwenyakazayo ingugumane kamancinzi isemome yathi kuyowilanga lixoshwe izimpuku akekho umuntu othelela ikhanda kulelizwe umnqumela kaye kukushaya udwendwe ngelendulo esipilinggodo kwaye kwafizitsha beziphansi komuthi emkhiwaneni ukendakomo zamadoda dwabanyikinyiki sikhakhumathombuluka mama ubhince kanjani ubhince watebhisa inganyana ekhala emntana enhlalo omfula kwadendethu usilwana ezimbili ngoba yakithi kaXwabe ilwe nezimnyama yanyalwa nezimhlophe usinyakanyaka wayisima abayivune ngeyinduku ungazange uyibone insimbi ivunwa ngeyinduku kanti amakhosi ontanga abeyivuna ngomneyifo omkhalo wakithi emthandeni umshisi wey'khotha bezimbili ushisa ipheyane kwaye kwasho impumwana mbanda nhloko bengizulu eliphezulu makhosana ababiza inyakanyaka abebizwe kabhekisa ubhekisa wavuma kanti akithi emthandeni ibibizwe izangoma bezimbili bekusitshumbe benobhabhana bezalongqongqwana kaZulu inkqubo yathi amaphiko phezu kwentaba enkulu nomgede kwabaleka umfana kaMahlubi wayobhaca kwelakithi emthandeni umlilo ubaswe inkunzi eyinkomo kamusi kwanukela ingungumane kamancinzi isemome uyawanikela ngisho usigadlanda kazokufa esenkandla wathi sebephakathi bafana kungabe kusaphuma noma munye kunjenjena sezwa impipi kaMr Shuti umfakacele kwagijima ubikela abelungu behleze esitenga kwathi webelungu phuthumani impi yaphinto semthandeni igcwele esiqeni lapha igcwele khona basebeqonda khona abadle bekhanyelanga Betete besafuna Banga